Ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA tu kala ban bujilino ya ki menteri sarkar la syai kasngi batkat kum ke telong kubor ba ki menteri ki ban sasya penduno ya kekam syuki menteri ki don hadu prangun kat kum ke telong kubor balayo lampetip ba ki menteri ki ban sasya weng no ki kentup yau MLA ke BJP u ALH uban sa shimtino daw ba shan bor sulai MLA ke BJP uba syaklir warjeri uban sa sya penduno bat sa en sa shimti daw ba Methodios Dekar ki balong ru ki MLA jongka seng HSPDP ki waipat ki ban sa sya weng ki kentup ya ke menteri ketenan ke kod ke khia ka amperin selongdo bat menteri uba daipet ya ketenat exercise ukerman shela menteri ka tenat food and civil supplies uba coming one ombon menteri ketenat boardings UAT mondal menteri ketenat pule puthi urakam sangma bat layok kuboru ba menteri ketenat tourisms uba polong doru sasya penihar syukino ki telong kubor ki leithu ba ki MLA ki ban sa shimti ya ka menteri ki kentup yau MLA ka sora u Kevin Melim u MLA ka Jawai u ba Wailan Mikisela u MLA ka Mairang u balong ru u speaker barim u met ba langdo u MLA ka Amlarims u ba Lakmen Rombui u MLA ka Risu Belpara u balong ru kum u deputy speaker barim u Timothy Dishira bad u MLA ka Mendi Pathar u Morthan Sama balong kubor balyo lum kalai thuru ba kajing penbam smai ya ki menteri bathamai ha ka sarkar MDA tu long ha ka por janmit hidu menta ompat la pentip ya kanu ka tenat rekam ka ba kini ki menteri bathamai lani ka ba u menteri rang badu ka jela u kontrat ke sama un sepen kubor haki